توانا بود هر که دانا بود. ما نباید هیچ وقت دروغ بگوییم. کتاب دوست داشته من این گلستان سعدی شیرازی می باشد. дар ин барнома шоҳиди суханварӣ, андеша ва зебоиёфарии хонандагони доно ва иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мегардем. дар хуни ман ғурури ниёгон наҳофта аст. онҳо бо шеърҳои пурмаъно, ҳикояҳои ибратбахш ва достонҳои пурҳикмати адибони классик ва муосир муҳаббати худро ба китобу дониш таҷассум мекунанд. سر می افروزد و می گوید بیا ای هموطن ما سرخی رخسار هم باشیم. نمک با قیمت بیستون تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. бо барномаи тавоно буад ҳар ки доно буад, китоб бихонед, биандешед ва тавоно бошед.